I-kandidat ibalang ukur tong nakasayong konstitusi baripet ba baro teka puwat Maheh Phi takalong so ke Jingphawar. Ino pertiga ya bud bat ya UDP. Hoi go, hoi go. Kinong yalam chungi kene kawai zikim cuklat. Maheh indala job yo rung bat ha kabinet. Hoi go, hoi go. Pos nam ki balalat o kathan ka biang kabit Maheh Phi don ka bor ban thung bun ki kam pulit. Hoi go, hoi go. Yung skom ibadang rit katia kadem siya kinyin ay biang yi Maheh don in pensna da kaying tin. Hoi go, hoi. Ki parti batum ju parti kakot sakhi ngilayo inang bundis ngikila nang telot. Hoi go, hoi go. Haka jela jungi ko Maheh telah kamyar ai lat se sisin pat in lembub kumbal desar. Hoi go, hoi go. Ki ben ki kho dat men ti ki ya ong Maheh idang biang bha ban ya lam ya tan so yong. Hoi go, hoi go. Kisnong hatan jungi uso Jingphawar tingin ya ket dai tanang patha bat kum juru kas nong kren. Hoi go, hoi go. Ipor ilajan lot toyas no hakabam put dew sao sa du meeting bat kum ju kinong mingot. Hoi go, hoi go. Kabom kasawa jam maju ya ma panak sawai ikna ha atarik la jam kabom na tanding yei.